ole hey mishinga hian kan ni tin kho sakna ten an ngai tur thin ta ila kan in chunga te hian kan bungra nei ho ten han en thin ta ila chung kan bungra hawa chuan kan thu thleng te kan in chunga thil rem ho reng reng a hi kan han mu hian lo koi deuh te mu nuam lo deuh alom chuan kan ngai muwa kan rem ngil thin ani a rem ngil dan te om dan tur kha chu fa zir tir ngai chung loin ke mani hian kan re sa tlang pui maya tin adanga an example le ta ila hei mystery ten in an sa thina heng anin sakna te hian ban an phun thina ni khang an ban phun te kha engtia phun tur nge ti chuan angil tur ani ban koi deuh chu mu te ha thla ka tin arin om porin om don lovani chu wangin ban ngil takin an phuna ti chuan rin om takin alo om thina ni chu wangin thil ngil thil da dun dan tur thapa om hian mu te lo nuama alo fel fai thina ni chu wangin voina hian tuna kan han soima sakang khan zirlai poimo tak mai class 9 mathematics a khan chapter 10 na lines and angles ti kha kan zir don ani ole hey lines and angles ti hi ming te po kan hretlang pui to in karinga I helaya hian pol niam lama kan zir to zong zong khachu tun tuma hianin kan in zir tir vek man lem lowanga atlang pui kan zirlai boron lang ho kha kan han soi tlang pui don ani ti chuan a chapter heading ami hi han soi fia chodon ta ila lines and angles ti hi kan han soi don ani line hi eng ti na nge kan ti chuan mi zo tong in han soi fia te ti donila atlang puin line chu enge kan ti chuan thil ngil takom rin ngil ani ti kha kan re sa tlang puin rin om chu chu geometry a chon line kha ti hian alemin kan en tir thin ani scale kan ron mang chi don lova ka siang ngil tho tura ngai la ti hian line kha lom ta ni tlemina chho deuh leka jiak tha deuh lokang e ti khan ahma lampanga hian arrow fei kan danga chuan helama hian fei arrow kan an da bokanga khi enge helaya arrow zoom kan da khi omzia kan ti chuan he lam ahma lampang le atop lampanga hian ale extend zel theini ale kal zel theini ti en tir na ni chu ti hian he hi line kan ti chu alo ni ta ni hun kan nga lo adona wangin kan soinon lowanga ti khan kan han soi zo zung mai don ani pani le na chuan kan soi tong khan hengi kan zirlai buwa langchi lo ma ro chu kan zir chho zel turata na tangkai ni wangin kan han soi masa ni ti chuan enge line segment ti khi kan han soi fia lenga achunga khan line kan soi zo chia line segment alo ni chuan tuna ming tho khan kan han rin ngi lenga atira hian ti hian point dot omanga atopa hian point dot om don ani hemi point om hian a in fix to tinani atir zong le atop lampanga khan ti sei thei ani to lo tinani chu ti khan hei hi line segment kan ti ni ti khan line le line segment chu kan thathiam ang chu tro ta hian pakhat han ziak leila rei ti kha kan an soi fia lenga chuan rei hi aming chu amal chong kan lo lo hrengai chi lo lem lo ni poin hei enge kan ru te kan lo accident a kan lo che sual te hian kan lo x-ray thina ni dam doina te kan kal thin khalai x-ray kan ti khalai ray ang ming kha ni maya chu su enge ray chun tin nge om kan ti chuan tuna kan soi fia te neng khan na rin zul chho tho dona ta hian line kan han rin lenga ta chuan he lampanga hian arrow feizung kha lo manga ti chuanin helai hian point khalom vele thunganga ti khan he lampang hi zuma he lampang hi point khawmani ti khan hi ray kan ti chu alo ni le ta ni khami chin khati khan pathum kan an soinga kan an nod rele photanga palina chuan angle ti po khi kan lam ngun pol ani geometry a chon tro amai ro chin tinge angle kha lom dan taka kha kan an soi fia lenga ti chuan ti hian alem kan jiang ma sa photanga hei hi amal khan rei ania hei poi mal hian rei ani hei mi rei pani ta hian anin tok ta kha mi rei pani ka tian om dun chia khan helai hian space mo alom ta ni mun ol khalom ta ni chu rei pani kha ti anin zom chia khan helai kwal taka hi angle kan ti chu ni achunga hian kan ziak he nge ti khan angle kan ti chu along ni le ta ni pangana number pe zelela riat chin chia te khol dewange adjacent angle ti kan soi fia lenga achunga khan angle kan soi fia zo chia a har lova he poi tu na kan soi fia te tang khan kan han soi bile hret chau don ani ti chuan
eng tin nge adjacent angle chu ti hian hei hi nge kan ti kha achunga mi kan soi zo chia angle kha ni ti chuan he angle hi hei hela hi angle ani kan ti kha ta hian aron then tu bisector alai taka ron then tu ka ti hian da ta ila alai taka khan aron then ta ni ti khan khatia ron then chia khan angle kha helam pang le helam pang pahni kan lo nei ta ni chu khatia pahni kan nei khan heng pahni kan nei ta khate hi adjacent angle kan ti chu lo ni ta ni ti khan a chunga hian baziak ve khar to lo ta ila ti khan kan thriam mayang chu nakina kan exercise ate khan kan cho huna khan kan le mang tang kai do na a ming hi kan zia kanga a lem hi ran pa in zia lutuk ngai lo tura ngai ta ila reflex angle ti hi achunga mi lemi mang mayang o ziak non lo mai la tlemena lo space lo zim to a enge reflex angle kan ti ve tung chuan reflex ani chuan tuna adjacent angle kan zia kha kan hmong tro khamia khan upon lam helai upon lam kwal tak angle lai kha reflex angle kan ti chu ni le ta ni alem kha karon pe ve kherlova achunga mi adjacent angle kan siam atang khan upon lampang kha reflex angle kan ti chu ti khan lo ni le ta ni ti chuan adota kan kal lenga ti khan paruk kan soi to a meaning rang ho kha chin sia ve ka har ni pon nakina en non le turte alom tura ngai la number 7 a chuan linear pair ti hi aming kan ha thin toy mo hi linear pair hei pol niam lama te po khan kan ziring ka hria enge linear pair kan ti chuan ti hian line alo ma alem khan jiang ma sazel ta ila ti chuan ta hian line dang khan ti hian aron sile ta ni ti chuan hemi line a hian hei line dang kha tian aron ding ta ni ani chuan he lampanga angle kan lo neya he lampanga angle kan lo nei bok ta ni ti khan hemi angle pani te hi kan belin 180 degree zale somriat alo ni thei chia khan hei linear pair kan ti chu ni angle pani te kha han belta ila degree za somriat alo ni chia khan hi linear pair kan ti ni pair ti chu kan thianga thil in kop ti na khan maya phei ko ka po pair te oma ka tiang khan thil pair chu kan riang tro kha linear pair om zia chu alo ni le ta ni ti chuan adot leya hian number 8 vertically opposite angles ti a sei khop mai ming hi han lam chuanin vertically opposite angles kan tian nakina kan cho then khata kan man huna zia zel hi a rei du a sei du wang hian hela hian alam toin bracket chunga hian heta vertically ti kha v kan tianga opposite ti kha o kan tianga angle ti kha a kan tianga ti khan vertically opposite angles kha alam toy zel khan kan soi to don ani enge voa kan ti huna po vertically opposite angles ti khan zel to don nia ti chuan enge vertically opposite angles somzia kan ti chuan alemin kan entir lenga ti hian line pani kha intersect ani line pani kha in paltlang dun di khan chu a ming te po han pe ila hei hi ab lo ni se hei cd lo ni ta se ti khan AB le CD te hi khitianga a in to khian angle pali alo siam ta ni chu khami angle pali lo siam a khan engte hi nge vertically opposite angles kan soi don ani kha soi ol samna ta number ti hian peta ila 1 2 3 4 ti khan kan penga number khi ka pek dan kherlo pokhin in du dan in pe ve thei thawa he ta 1 po khan in tran thevek ta 1 kha ka da tran mai ni ti khan 1 2 3 4 kan nei to chuan tu te hinge vertically opposite angles kan ti chuan opposite ti tang hian kan soi fianga opposite ti chuan enge kan ep kan ma zone ti na ni opposite ni chu kan hnung lam kha ni lo ni tero opposite ni chuan kan ma lam pang kha soina ni kan ep kha chuan ani chuanin khoi hinge in ep kan ti chuan angle 1 hian angle 3 a epa opposite a angle 2 hian angle 4 opposite le ta ni chu ani chuan tu te hinge ti hian kan zia kang angle 1 le angle 3 kha in opposite a in vertically opposite angle sani chuan helama hian angle 2 le angle 4 kha vertically opposite angle sani bokani chu enge om zia han ti le taila 1 le 3 kha in anga 2 le 4 kha ai ni kual ani entirnan angle 1 hi 60 degree ni chuan tunge ep kha 3 po kha 60 degree tu tinani
chuan angle true hi 120 degrees a som ni lo ni ta sela a ep chia 4 kha degree za som ni tho tur ani khami in vertically de kha an degree nang tur ti na ni chu kan thiam em le kan kal san lenga khan number 8 kan zo to a tuna 9 na kan kal lenga 9 na hian parallel lines ti kha kan an soi fia vele don ani parallel ti po hi inge omzia ti taila parallel chu kan hretlang puinga ma ro chu soi fia dan ta kha chu kan thiam lo mai theya parallel chuan lines khalom le ta kan soi kop don ani a lem mangin en tir le ta ila scale ka mang chi lawa kan mungil tho tura ngai ta ila ti khan achunga mi hi ab lo pe ila anoi mi hi cd lo pe ta ila ti khan line pani ab le cd kan lo nei ta ni chu chu enge parallel line ani dan kan soi don ani parallel line sa chuan line pani te kha anin kar zau zong hi a in ang thar ai nang thlap mai ni chu chu he lam ama lam pang zong hian a le c hi arwalin lo ti sei zar zar ta ila ain tok don mi lawani akar zau zong in china wang khan chu tiang che in bd po hi he lam zong in lo ti sei ta ila ain tok don lawani chu chu parallel lines ani enga tingin to don lo gan ti san akar zau zong in thlap wang ani ta hian example dang han pelok ta ila ta hian line pakhat ab alo oma chuan ti hian cd alo ni ta ni line pani chu ni ve ngei mai tro masila hey han ti sei ta ila rei lo te a helai ve line in tok mai don ani kha kha parallel ani lo ta ni chu tro parallel line som dia chu ti khan akar zaw zong ain chen thara han ti sei pon ain tok theilo ti na ni chu ti chuan number 10 a kan kal lenga transversal om zienge ti kan soi fia leang achunga khan parallel lines kan soi fia zo chi a kha kha kan han ziak le photanga parallel lines pani te kha kan han ziak lenga hei hi ab hei hi cd lo nianga ti chuan hemi parallel lines pani kan nei te hi rin ngil dang khan aron paltlang aro intersect le don ani ti hian tian rin ngil aron chuk thale ta ni ti khan ab le cd kan nei sa ti kha hemi rin ngil ron chuk thlai na ron paltlang thata ni hemi ron paltlang tu ya ming han petai la line ming soi ol samnan ti da taila hemi line ti hi ni transversal kan ti chu khalaya parallel lines kan nei te ron paltlang thatu kha transversal kan ti chu alo ni ta ni leti khanin kha kha kan zirlai bu exercise vel kan han choma a ama lampanga introduction bor vel a meaning om ho khania chu chu zirlai bu chung om chelo te po kha kan han soi fia chawani le tu na hian poi mo em mai ngun nim kan lo ngai thanga nakina kan exercise kan chaw huna po kan man tangkai nge turania ngun dem kan lo ngai thadon nia ta hian tuna ka zia zo chiang khan line pani ab le cd kan lo danga chuan transversal ti hian lo chuk thlabok ta sela chu chu ti da le ta ila i chuan ei hi number kan penga hemi number kan pek hawa hi ka soi tong khan ka pek dan kher lo poin in du na khan in tran theya tarang hin kan petrananga 1 apia true anwaya 3 apia 4 heta chuk thalenga 5 heta 6 ta 7 ta 8 ti khan kan penga ti chuanin a number ka pek hi ka soin khanin kan du dan kan petheya maro chu du dan pek ti khan in kar thla du kha chu chi lawa heta 1 heta 2 kha tiang ka chu ti lutuk lovila helai bora number in nai tiang khan kan da khom don nia le ti chuan king number 1 to 8 kan nei te khi ming sang khom don a chu sungun de wing kan longai thadon nia pakhat na chuan horopuya zia kha afia viau rual khan azia rei dewa horop te in kan ziak mai nge corresponding angles ti kha kan soi fiang kimi kan soi fia lok ma khian ama khan vertically opposite angles kan soi to wang khan tun tu mai chuanin kan soi thran to lo kan vaziak thran to lo nga han kan soi thu anga tiang kan ziak lang lawang tu tenge vertically tain om thei kan ti chon vertically opposite angles om thei chu in ep kan ti khatro tu tenge soi chin ngo 1 le 3 2 le 4 heta 5 le 7 6 le 8 kha kha vertically opposite angles kan ti kan soi fia to khani tun tu ma chuanin kan soi to wang khan kan ziak sok ve kher to lawang le corresponding angle si enge ti kan soi venga
corresponding angles ve thung chu helai ami ning kha soi va ka ngai lo wa alema hian tu tenge corresponding angles ni thin chu ti kan soi don ani a number ma saber one atang kian kan target ang o angle 1 n kan tianga hei corresponding angles en dan chu ni angle 1 hi an hnuai chia hian 4 oma chu chu kan kalka nanga an hnuai le chia 5 mo angle 1 khan an hnuai chia 4 kalkanin an hnuai mi chia 5 kha zuk pat narang azuk ko puyang te nani chu ani chuan 1 le 5 hi corresponding angles kan ti chu along ni phot mai ni chuan he lampanga hin soi ve leila angle 2 kan hua 3 kalkan ve le chia chuan tunga zuk ko puyang 6 ani chuan 2 le 6 kha corresponding angles along ni phota kha chau khalen lova tu tenge kan la soi lo ho kha 4 te 3 te 8 te 7 te ni chu chu kan soi leang tu na hian a number claim lampang khan tran dai la angle 3 hian tunge a corresponding puyang kan ti chuan an hnuai mi 6 a zukal ka nanga an hnuai le mi kha zuk ko pui don ani 3 le 7 ti na ni chu chuan he lampanga po angle 4 le angle 8 kha corresponding angles dan chu ni khang kha enge kan ti chuan khang in kop te kha an degree ai nang thin don ani chu mo le ti khan du tok le ta ila number 2 na chuan alternate interior angles ani ta interior ti chu a chung soina ni thil chung lampang soina ni helai lima hianin khoinge chung kan en chuan chung chu 3 le 4 le 5 le 6 helai hi interior kan ti chu ni pon chu 1 le 2 8 le 7 ani helai chung a hin kan en don ni chu engtin nge alternate interior kan en don chuan hi a en dan ani kan soin khan a meaning kha soi lu tu ka ngai lewa alima a figure khan khoinge dan kan enang le 3 le 4 le 5 le 6 a hian alternate interior chu 3 hi kan mudro 3 he ta line ni tian ron kalka nanga onin mo 3 hi tian ron kalwang ta sela 5 ne ron ko pui chat me don ani khatiang kha alternate interior kan ti chu pakhat na chana lo ni phot mai ni chuan he lampanga hin en ve leila 4 kan mudro chuan he ta ron chuk thale wanganga a on khan 6 aron ni le don ni 4 le 6 hi alternate interior kan ti chu along ni ta ni vertically opposite angle ha in thiat polong di ka hlawa ai nang lo ni o vertically ka chui a opposite angle khania tuna alternate interior ka chui angle ve ve ni thorwal khan hi anin nai lu tuk lo ni tro hey 3 kha he ta aron kal wang ti khan kal tak ti na ni lova he dian 3 den aron sukhla ti khan hey tero vertically action lat ve de wani chu ti khan 4 le 6 po ti khan kha alternate interior kan ti chu ni chuan adot le kan kal lenga alternate exterior tuna mi ne ai nang trepa adang lam na lai chu exterior ti la khani mai exterior ni chon enge dia pon lam suina ne ve thung ani tunan kan enanga khoi nge pon te su kan enanga 1 le 2 8 le 7 kha pon ve ve ni chu tro line pon khani ta chuanin angle 1 ki hanziak phot mai la tunge kopui ni ngo kan tianga alternate ani kha chungan choin khan line kha tian he diana onin an kal tlang ani an pal tlang ani chu wangin 1 tan hian tunge alternate exterior kan di chon hei 1 tan chon hei he ta line ron bal tlang thlanga apon ami 7 mo 1 khan 7 kha a kopui don ani chu alternate exterior a chuan elam panga po true le tunge niang he ta ron kal wang anga pon ami chu 8 ani ti khan angle 2 le angle 8 kha alternate exterior kan ti chu alo ni ta ni chuan kan le mu phang chu mot seidon lawa pakhat dale ramila palina hian ko hei hi athen chuan consecutive angles te pon tia ko interior angles ti hi kan soidan a kan mangmai anga ko interior angle chu enge kan ti chuan interior kha chung soina thau khani ta maro chu ten alternate ti kham to lawa ko khani to ta enge ko interior angle sa kan lak thin kan ti chuan lo enila interior kha 3 le 4 le 5 le 6 khani tro ta chuan enge ko interior kan ti chuan hey 3 kan mu tro ama hnuai chia mi 6 3 le 6 khan in partnerang anin kopang 4 le 5 po khan in kopang anin partnerang kha khani ani chuan tiang kan zia kanga 3n 6 le 4 le 5 kan tianga ma se ta hianin
co interior hi danglam na big kan soidona he adang zong khasu corresponding te alternate exterior interior zong khasu angle pan in partner hi an degree nang dun zel dona ni an degree nang dun zel dona co interior ve thunga in kopte ro hi chu an pani hi bel dunin 118 turani angle 3 le dian angle 60 equal to da taila 180 degree turani co interior a reng reng chuan a in kopte pani hi an bel khomin degree za somriat turani ti kha kan thele don nia le ati lama ka soeng khan helaya alle matanga corresponding heng ming neu ne va hi nakina tun class 9 a so poni lo nakin kan zirzel na po trangkai ni tam tak chuan an ba ha ta alternate chu 1 le 3 tia an number kha ngai reng lo chu wangin a dan ani dan thlap thlap ha ti khan hriat kan tum don nia le ti khanin exercise hi kan chok vex man don lova chu wan chuanin kan zirlai bu chunga kan exercise kan cho turte atana trangkai turbik theorema kan ti dona chu kan textbook a khan page 148 na khan oma theorem 10.7 kha ania kha nakina exercise kan an cho chho turatan po trangkai turani wangin kan soidon ani hei hi theorem hi chu athuni wangin ting kan zia kanga le hei hi ka soitong khan page 148 page za somli parian na theorem 10.7 khani he thu hi ma kan chiaranga if a side of triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles ti khani athu kha ti khan kan han chiar mai ka san hriat po har mai theya theorem ai chuanin athu to phiron pe allem alang thin lawani chu wangin allem kan zianga yanga ten hey geometry achang kan proof tu re hi given te to proof te construction te proof kan ziak thina ka tiang kan ziak donani kan ziana hi tleminang lo de space de wang yanin kan thren de mai nga helama ni kan thren de wanga helama ka chokanga chuan a leng lo helama kan ti mai don ni le ti chuanin hei hi omzia tlang pui kha mizo train soita ila triangle kan thre tom kha triangle chu rin ngil pathum in zom khom khanita a chuan ta hian triangle a side pakhat kha kan ti senga produce ti sei tinani kan ti senga chumi kan ti sei chon apona khan exterior khan angle alom tanga chumi angle apona lo omta le a chhunga pani te bel kha ain tlukani ti kha fin fia turani kan thiam mo alim kan zia kanga chiang zualang ti hian triangle kan nei ni tro hei triangle alo ni tani a ming te po pe nga lila a b c beta ila ti chuan produce ati khan khoi lai poi produce thea maro chu han en nom tur zong kha produce taila bc hi ta produce taila kanwa produce na hi d ti khan ti taila mo ti khan triangle kha abc kan neya kan produce khana pona hin angle kan nei ta si amai ni chuan kan proof tur kha ani dona vain ta hian proof all samna number kan pele bokanga number pe kha warmin ti view mai theya mara chu number pe khen all sum du mo ta a b c a c d t do ngai lo khan angle 1 angle 2 ti mai khol samani chu vai number kha kan pezel ani 1 2 3 4 kan nei ta ni chu tro chu kan zia main kan proof tura chu upon angle chu angle 4 hi ni helai angle 4 hian atluk pui tur chu he ta angle 1 le he ta angle 2 bel khom ne ha in tluk ti kha kan fin fia turani le kha le mania ti chuan theorem a chuan given te zianga ya tam tak chuan kan bahat le mai thina bahat kha thi thawa maro chu kan azia dan kha mi alonia a triangle chu sign kan thiang tro a triangle abc kan an ti te tenga mo triangle abc kan ne ya kan thianga bc is produced through d kan tiang bc is produced through d kan tianga khati kan produce sia khan upon a khan angle lom tan exterior alom tan chu vain produce to d kan tianga forming exterior angle kan tianga ti khan upon kan va ti chi khan exterior angle lom ta chu chutunge kan ti chuan angle 4 lo ni ta ni chu tro chuana dot le chuan true proof kan tianga hei hina kina proof ti ming thau khan ron lang dona kan riat pol fo maya true ania chuan helai proof ti hi p r o v e proof
PROVE คาเรียเร่งตัวอ๋อจู่กันฟินเฟียตัวเบระกันจนชัวตัวขัดที่นั่นนี่จู่อันนี้จวนค่อยไง to prove ตัวจวนกันตีจวน exterior angle จู่ angle 4อันนี้จู่จวนตัวไม่ equal ตัวกันจนตัวข้า angle 1เล่ angle 2กันที่เรื่องมาเห็น angle 1 angle 2กันหูเรามาเสร็จแล้วกันส่วนขัน upon angle เฮียนอาชูงา opposite เตปันนี่เบลคอมัดลูกนี่ที่ข้าฟินเฟียร์ตีนี่ตามอ๋อจู่อัน opposite จู่1เล่2ขัดที่นั่นนี่จู่ที่ข้านั้น numberin กันเสียกตานี่จู่อ๋อที่ข้าเนี่ยเรามาเห็นกัลไตละก็ส่วนขันให้เทลายตัวนั้นมี proof กันหันที่อามามีก็จู่ proof ที่พวกขัน VE ในตัวนี้จู่ PROOF อันนี้ที่ข้าเรียกตัวอ๋อดีก็เสียเวไม่ตัวที่กันเสียทักเข่งเดือดกลางผู้ชีนะข้ากันเทดอนยาเล่ proof กันเตียงก็ตัดจงกันเองนังเล่ตาเฮียนซีน่ะขันกัน explain ตัวขัน linear pair กันสวยตัวอินกบข้ากันสวยตานี่แต่ชวนนิน we have กันเตียงกันเนซ่าที่แมงโม we have กันเตียงแต่เฮียนันเอ็นตายละ angle 3และ angle 4ที่เฮลัยให้ดูนั่นนี่ตาดูนินกบขันนี่ตานี่เฮลัย3และ4ที่อับเบลคอมิน180อันนี้โดนะจู่วางิน angle 3และ angle 4ที่180 degree กันเตียง3และ4ขัด degree กันใช่ไหมเราเนี่ยมาเราจะส่วนขันเฮลัย angle ปนี่ดูนะขัน linear pair เรานี่ตาตัว3และ4เบลที่180นี่จู่ equation 1กันเตียงนักกินอาการ n เลดูเต็นอัชันที่ bracket ตาเห็นอันเจียกเวอีละ linear pair อันนี้อ๋อจวน n กันเตียงจวนอัชุงเห็นเลตายละ triangle จวน angle ปฐุมกันในทีนั่นตัวข้ามี angle ปฐุมเด็กข้าเบลคอมขัน degree จางในทีนข้า degree จาสมริยัตอันนี้จวน1เล2เล3อับเบลคอม in degree จาสมริยัตอันนี้จวน angle 1เล angle 2เล angle 3เตหีอับเบลคอม in degree จาสมริยัตกันที่ทวังจู่อัชันข้าเจียกเวตายละ angle sum of ให้จู่เสียดานสินิยมเทีย three angles of a triangle แต่พอตีละให้จู่ sum of three angles of a triangle แต่พอตีเทียดูเลย angle property of some triangle แต่พอตีเทียนี่ข้าก็เจียงป้อนนี่เสียมั้งที่ข้า equation 1และ2กันในตาequation 1และ2กัน n ส่วน equal to เพียง degree จะสมเรียดมันเวนี่จู่ว่าอินไอ้นังอมเวลำกันละดูตัวโดนหรอวะให้ลำปังเวกันละดูตัวโดนนะจู่ตีเรานี่ชวน from กันเตียงมั้ง from equation 1 in 2กันเตียงequation 1และ2ทั้งนี้ตีนั่นนี่จู่จวน equation 1ให้ลำปังที่หลังตรงangle 3และ angle 4 equal to กันดาเลียงequation 2ให้ลำปังกันละเวลียงตรงangle 1 angle 2 angle 3เหล่านี้ที่ขันงุนเดินหันเอ็นูละ equal to มาลำปังเลนุ่งลำปังเฮียนตรงอินอังกันเอ็นังตรงนังเล3หินังตานี่ตรอจู่วันไอ้นังขัดที่เฮียนกันหันกันเซลังว่าถ่ายเชียดว่าข้างไงเราที่หันรินไม่ขันที่ส่วนนั้นเลยบางส่วนข้าเสียกอังangle 4 equal to angle 1 plus angle 2ที่ขันเฮ้แต่กันto prove ตัวหนึ่งขัน n มิลังแล้วนังตัดเสียไม่นิดรอที่ขัน angle 4ขัน angle 1และ angle 2ขัดลูกจู่ exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angles ที่ขัดกันเราในตานี่จู่เล่ที่ขันข้าtheorem อันนี้ข้ามีข้ากันเทียมชวนกัน exercise มีข้ากันอินโซปุยเวกเรานี่ point ตั้มตักข้าtheorem ขันอปุยโดนเจ้านี่จู่วันจวนนินข้าไล่กัน theorem จีระข้าอปุยหมดเล่นี่ดีข้ากันเทรดอนนี่เล่ที่ชวน exercise ข้ากันจกตั้มมันโดนหรอวะ exercise ข้านินประคัดหมดปัจนี้หมดกันจมมันดานาจิรินกันที่โดนนี่เล่ exercise 10ข้าpage number 2เรียกเราแมงกันเราสินเสียโดนนี่กันจิไลบัวขัน page 150เพกจะสมงานน่ะขันนี่ไอ้พวกคุยส่วนที่อัฐูที่กันเสียเราชวนนินอินนนหมู่เราชวนนินอัดโซ่ขันระเทียมเราไม่เทชูวางินกันเสียกันงั้นถึงไอ้คุยส่วน number 8ได้ส่วนที่ไม่เทียก็ส่วนขันกันโซ่เวกมันนอนเราวางินกันโซ่เทจินสินดังปุยตู้ตัวกันสวยเจ้าโดนอันนี้คุยส่วนกันเสียกันไอ้คุยส่วน number 8นะคะอันนี้ที่ส่วนอัลลิมโปฮิรอนเปซ่าให้ที่อุเรมันนี่ตัวเราเนี่ยอัลลิมฮิรอนเปกังขันกันเสียพอตั้ง
ti hian A B C D chuan ta hian T oma chuan hela intersect na lai kha E tia hela hi A faron pe boka 1 2 3 4 5 6 7 8 khi a number b khi ka pek chop ani lo vai chu question aron pek sa khani le question om zia kan soi fiang o two parallel lines A B and C D intersect are cut by transversal at E and F ti thleng kan soi fiang A B le C D parallel lines pani te hi transversal ti naron pal tlanga aron pal tlang na lai su E le F ani ti kha tu na mi kha ni F i chunga hian kan dange chuan adot soi liang angle 1 is equal to 70 degree angle 1 is 70 degree ti min pe a alema chu kan chu da kher don ri lo ani chuan enge min zo tak le find the measure of each of the remaining mark angles satini ta hian hei remaining ti kan thathiam dong chu tro remaining chu a chuang abang ala om ti na khani maya ani chuan enge min zo dan chu ti taila angle 1 is 70 degree min pe a ala bang zong te 2 3 4 5 6 7 8 kha han zong te atina ni chu le soitong khan helai hi han no re zel khan kan en du the chu kan thren zel menga ti khan le lampanga ling lo khata kan chok phe don nia le solution kan tianga hey thren kha chu school ti dan te nang lo thina hey solution ti de thren kha chu nan jek fula eng ti na nge le kan lo ti mai the solution tia alam toy khan me solution ti kha le kan soi fia tranang tuna khan question khan min pe kha angle 1 kha 70 degree min pe ni angle 1 chau kha min pe ni chona dang zong 3 4 5 6 7 8 kha zon vector ani a zon dani har mi lo ni lo en rung de bin le angle 1 khi min pe a tunge angle 1 khian a kop pui tur ho kan enang angle 1 kan mu tro angle 1 khian vertically opposite angle sin 3 at lu pui the ni chu kan ziak photang angle 1 le angle 3 khi ai ni equal ani a chan chu na china ka soi to a full zia lovin alam toy zia dan kan soi kho vertically opposite angles mangin 1 le 3 hi a in tlu he hi 1 le 3 tero chuan tunge 1 khian le partner dang kan en liang 1 khian tunge heta 4 kalkanin 5 azu ko puyang 1 le 5 hi a in kop le don ani angle 1 le angle 5 hi a in kop liang eng mangin nge khatiang kha kan ti kha kan soi fia to khatero angle pakhat zu kalkan chi a azuk partner azu ko pui kha nge kha corresponding angle sini he po hi lam toy zia danoma corresponding ti zia du kha angai lem lova corres dot ti maila chon angles ti po hi angle sin a inten s da le mai taila corresponding angles ti na ni mai le ti chona dot le one gen partner tu dang ale nei chu mai ni angle 1 hi kan hu tro kha chon he ta 7 kan hulem 1 le 7 hi ain kop le don ani chu kan soi fia to tang thau khan 1 le 7 hi ain equal le dona chu eng dan mangin nge ain equal kan ti chuan alternate exterior angle ani alam toy zela zia tu tinge chu na se zia khangai lem lova alternative poi alt dot ti mai turania alternate kan tianga chon exterior ti po hi ext dot antile maya ti khan mo azia dan kalmang hom ve dewa alam toy ti wanga mani du dan dang hasin ni lo dewania alternate exterior angles kan ti le don ani ti khanin khang ho zong kha uani na a partner theite ni tani ani chuanin angle 1 ka 70 ani chuan angle 3 le angle 5 le angle 7 te hi 70 degree ani ve don ti na ni mai 1 ka 17 ya 3 te 5 te 7 te a kop pu partner ve kan ni chuan angle 3 le 5 le 7 te hi 70 degree an ni lo thei lo ti na ni le ti chuanin tuna hian kan zon le tur chu 2 4 6 8 kan zong dona eng tinge 2 4 6 8 kan zonang ti kan soi lenga 2 le 4 le 6 le 8 ta te hian pakhat tal hi sulo shelang chonin tuna min khan equal kan ti zung zung mai dona ma sila 2 le 4 le 5 le 6 a hian pakhat ma kan la hria lo wangin tu emo ber hi hriat angai ta chu true hi hriat kan tum don ani en tinge true hriat kan thumang kan ti chuan a pe hian 1 om ta ni 1 nen hian tian a om dun hian linear pair kan ti khani 1 le 2 bel hi 180 ti atang khan kan zong chuak don ani
alien lo kan hlau dewa helai dewa hian ji cho chun zom mayang angle 1 le angle 2 bel hi 180 ni ti kha ziak ta ila chan te pon ziak leila linear pair kan tianga chuan angle 1 hi 70 kan nei sa to khatero khan kan feel apanga chuan a next step le hian angle 2 hi main kan danga 180 bula hian kan pheitir chuan 70 hi minus alo nianga chuan angle 2 equal to 110 tikhan 110 kha angle 2 lo ni don ta ni chu mo tikhan le angle 2 ki 110 ti kan nei to chana dang zon kha har to lo ani angle 2 hian tunge a partner tu te kan en veleng o 2 le 4 hi mangin nge ni kwalang kan ti chuan mangen yang vertically opposite angles khan ni le ni chona dang le angle 2 kan hmutro 2 hian anoi mi 3 kal sanin kal kan chein anoi kal lenga tunge ko puyang kan ti chuan 6 alo nianga khatiang khang dan nge kan ti chuan corresponding angles alo ni velenga adole 2 hian tunge pa narang kan en lenga he ta 2 dro he ta pon pui tunge 8 tikhan chu alternate exterior angles kan tianga tikhan 2 le 4 le 6 le khai nang tafik ta ni chu ani chuan ti hian kan ziak ve leang therefore kan tianga angle 2 te angle 4 te angle 6 te angle 8 te kha degree za som ani theu don ti na ni chu tikhan kan thathiam mang chu tro khang ka kan soi tong khan ati lama kan soi ho kha kan an mang tang kai chho zel ani le voina khang zong kha kan an zir thein di sila kan zir tak te kha i exercise kan chok vek man lawa maro chu khang kan cho tang khan ki mani kan han practice venga tam tak ma son na kan nei khari no mani